Kublaya phi waro ki pralok ki wasnyao suk wo pat ye ki video how new channel hakani ka video kwa open snyao chapi wa ong ka US wa ka wa job ye kani katma kadwa ka Iran le ijo hi ongko ka wa job ye kani katma the yi wa job ye kani katma the ton up ye kani ka video hadu wa kod khanang wa yo tip ye wa saket te chwa wo sdang e snya ba ye subscribe we ngat how to bell wa mai tu khanang wa yo pten cho cho phi yo ye ki video wa thame te ton sdang e Hadin wada panbana u Donald Trump yaka ceasefire wa artaya wa ka Iran. Kat wada padiang katiran wa waibing yaka Strait of Hormuz. Nailiang u Trump daong u. Wa ini ipadiang ki yaka tika artaya wa ka ceasefire. Penyu wada job ka US hakani katma. Wa hayato wa uranium ka Iran le. Daong u. Wa o wa paj wa yu waro. Day wa ong le. Waka Iran yi ko usdang no yaki reconstruction process way ka US daw yarap ko yay wa emkam. Nailiang ka press secretary ka White House ka Caroline Leavitt le daong ko wanadu usdang utrom yakani ka operation Epic Fury daong u wakani ka operation to ka operation wow ne na benta son rutayaw way de yo yay wa mang hakilip haw prasngi way ini to ijingjob yung ka US. Nei kasngi kiri wa per wa kanthop ya kari India yong i ka Japan, New Zealand wa ka Australia da welcome ki ya kani ka ceasefire wa da panbana da ka US dai wa ong wa kani da man ko ka khubor imensin kinong chongchnong ka Iran le da le kemen ki dai wa yara da kilama kam kadak wa kemen ki wa da ben ka US wa ka Iran wa ceasefire we de lang ki haki capital wa per dette ya kawe lama ya kabayar wa ki kam kadak wada job ki ya kani katma kinong chongchnong ka India ha Jammu and Kashmir le de le kemen ki mar was dang ka ceasefire we kam wo kun kan mo ini wada de yarap ki kam wan ruspa kro tangka ya ka Iran de we ya no seliang da ka poisa ki ksier wa ki rupa ne kasngi ka Iran da pan mi ko duna ya chipau tali ki jingdawa hayato wo penkut ya katma dei wa ong le la da pediang hi e ka US ya kini ki jingdawa yong ka upoy katma chawakut lem kamte mpukut kani katma dei wa ong le wa ucha ka upasu ki jhat hakini ki artayaw dula da sange don hi ka US wo attack ya ka hakini ki artayaw hakani ka ceasefire wa artayaw da cha ya ki jhat wo pas lai lot ki na ka Strait of Hormuz tangwa da cha le ya ka Iran wa ka Oman wo krongdan we ka nito ka wi ne ki chpau tali ki jingdawa yong ka Iran wo sange ya ka thma we ya ka te ka poisa daw panam kam ki ka nei benta ka reconstruction nei liang ka Oman da kantai ko ye ni dei wo ong wa ka ampdiang ko ye ni wa dawa ka Iran we krongdan ko ye ki jhat wa cross na ka Strait of Hormuz nei liang u supreme leader ka ri Iran le daong u wa ini ipen bena ceasefire u Donald Trump man i jingjob ya ka Iran tang wa ka thamam puem ukut ko daong ule wa waro ki chnat military to ubot ki ya ki order u supreme leader we to u ceasefire ki tang wa ki suloy to em ki hakti yong ki hi we la da perchang ki liang percha wa le tam khajek le du ka te hi da yo ki yai bor yong ki chipai yong ki du hadin wa de pen bena ya ka ceasefire ka Iran depan por ko yaki dor kartun wa per yong u Donald Trump hakiran san social media X we iwi nikini ki dor i wada klan bah upor hakiran san social media penyoi wakat wadang bang rakai bah u Trump da chaksi u haradang sit ne hakti ka Iran wa he bah wa mi na ka Strait of Hormuz kat wasa iwi wan idor da yo wasa kut iradang u Trump dette ong u wam ye de u rin mensen te iwa khadu wa kwa open snyao chapi wa ki he ka US we kam jo le ki he ka Iran ye ki u ya che mar khmat ha Islamabad Pakistan hakani ka Friday yo ya kalam ya suk we yo sange le ya kathma chi sindon te du kini don hi ki wa kwa open snyao chapi ya subscribe like we share ki video khnang we yo ten cho phi yo ki video wa thame khoble jibon